Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان چیان رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجا ایروده ترمه 2025 پیشم بروکسل ساعت 13 لامده 14 همه نوچین دنوا روژه پیشکش بکن دسپک چند سر نوچین ما که بدا خویانه که برسف دا بانگا بدیمنا یر لیبراپو گل جی آمیده بر بباشور کردستان و بریکت روزنامه جیهانی بانگا دیروکی ریبر اپو دید HPG بداخویانی که 8 گرله شهید آباکور کردستانی ببیر آنی دوباره دمشق دارین هجم دست به برفریان و چه خودی کن هفسروکاتی کنسیره و برا که بداخویانی که برسل بانگا بدیمن یا ریبر آپو که دیارتیکه کورaya گشتی بدیمن هاتی و شاندن جناویرو که بانگا ریبر آپو های دار بویه او ها دبیجه ده سری ده جبر کو دنگ و دیمن ریبر آپو گیش در و امگل که خوش کرن ام باور دکن کو گلمه او توای دوست چی به همو رنگی که خوش کرنه ام ریبر عبدالله öcalan به حرمت سلاف دکن به حسرت حس کرن و سپاسیا خو پیشکش دکن هفسروکاتی دست شاندیکه کو بانگا 19 حزیرانه یا ریبر آپو مینا بانگا 20 هفته ثبات دیرو که او دبیجه ریبر آپو جاره کدیم بینا خو باوه که خورد و زلال نشاندا مجوه که تفگیر آزادی او بانگا دیرو که ریبر عبدالله öcalan نرخاند که انجام نرخاندن بانگا ریبر آپو وها بگل کرد و رای گشتیره پارودی که حتی ایرو که برپرسیاری که دیرو که بریار استراتژیک دان او گاویتن گل مجب بالداری هشیاری و باوریه که مزن لپشتی و پیواجوی دیرو که ریبر آپو سکنی دو قناغه هیده دولتا کومارا ترکیه برانبری وانگاوین می زلال تگاو لگوری پیوستی پیواجوی ناویتیه تبیوی که جی ام لگوری آرمانج بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک تفگریا نها جی ام وکه برسوا و بانگا نویا دیرو که گاوا کوری برا پوجمه دخوازه ام باویجن ام و گاوا زلال جی وکه گاویندن بدل سوزیا ریبر عبدالله öcalan و باوریا کوی به مانیفستو جواکا دموکراتیک گلمه و مروانی آزاد به داویجن هفسروکاتی کنسر و برا که دست شاندیکه کوری برا پود بانگا 19 حزیرانه بانگا به جهانی نبر پرسیاریان لهرکزی دیکه که دبیجه دوی تسبیتن ریبر آپو بالداری به نرخاندن او فهم کرن او بانک تنه نلمه لدولت و دسری دجی لمجلس و سیاسته ام خودی بریارن کو گاوا ریبر آپو جمع خواستی باویجن ام لگل او گلین خود فکرن او و گاوانو داویجن لیدی و بیزانن کو پیواجو تنه یکالی او بگاون کو ام باویجن پیشناکه دوی نزیکاتیا لوی پیواجوی راست او گاون پیویز پناویتن دوی چارچوه ده دوی داوی لأسارت ریبر آپو یه پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک پیش خستی بیانین جبر کو هک ریبر آپو آزاد به اف پیواجو دکاره پیش بکوه او بگیجه آرمانجا خواه دروشه که برواجی ده به دوام کرنا شرط و مرجن هی نه پیکانه کو زیده تر پیشکتن چه ببه هفسروکاتی کنسر و برا که هری داوید بیجه دویج بو سیاست دموکراتیک و حقوقا نه هفگرتی یا پیوست بکرن مجلس انسیاتیف بگیره و ریل بر آویتنا گاوان وکه
Gel ji Amedê ber bi Başûrê Kurdistanê ve birêke ji her derdorê ber bi Silêmaniyê ve diherikin. PKK li ser banga rêbera Po dê li bajarê Silêmaniyê Herêma Federaya Kurdistanê törena çêkberdanê li dar bixe. Nûner li rêxistirên civaka sivîl rewşenbîr nivîskar û rojnamegerên ku li Amedê kom bûn û dixwazin törênê bişopînin ber bi Silêmaniyê ve birêketin. Koma ku derdora 150 kesin û li pêşiya stadyuma Amedê kom bû ji bo törena Sibe dewarê li darxistin ber bi Silêmaniyê ve birêket. Hevserokên giştiyên partiyên Herêmên Demokratîk DPP Çîdem Kılıçgün û Çarûk Keskin Bayındır berdevka mesajlana Partiya Demokrasî û Keviya Gelan Dem Parti Halide Türkoğlu Serokê Giştiyê Dadê Zeynel Kete Hevseroka Giştiya ÖHD Ekin Yeter û Jimmet Tuat Fedê hin keseyet di nava komêdene. Rojnameyên Cîhanê banga dîrokiya rêber Apo nirxandin. Rojnameyê New York Times a Amerîkayê diyar kir rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan ku yekem car piştî zêdetirî 25 salan bi dîmen derket ragihand ku têkoşîna çekdariya li dijî dewleta Tirk bidawî bûye û banga têkoşîneke siyasî aştiyanê ya li ser bingeha demokrasî û hukûqê kir. Rojnameyê bi domdarî destşan kir ev banga pişrastkirina banga wiya sibata borî yeku banga çekdanînê û tevlîbûna xebata siyasiya şervanên partiyê dike. Hat gotin dîtina rêber Abdullah Öcalan piştî zêdetirî 20 salan hêzeke mezintir dide vê bangê ji ber ku xwedîciyeke sembolîk ê mezin di nava alîgirên xwe de têdîtin. Rojnameya France Timens a Brîtanyayê daxuyaniyên rêber Abdullah Öcalan wek pişrastkirina bangên wî ku di sibatê giribû nirxandin. Hat gotin piştî banga sibatê PKK gaveke bi bandor avêtiye. Li gurê rojnameyê şîrovekar dibêjin divê li beramberî her gaveke PKK dewleta Tirk jî gaveke biavêje lê dibe ku gav hêdî û qels be. Rojnameyê tî Jorsal Post a İsrailê ragihand ku daxuyaniyên rêber Abdullah Öcalan di çarçoveyê guhertineke berfirehtir di xeta partiyê de pêk hatiye. Rojnameyê biryara gulana boriya PKK ya xwe fezkirinê û çekdanînê bi bîr xist. Hat diyarkirin ku li gurî analîstan û gelek raporan ev daxuyanî nîşana bidawî hatina fermî ya têkoşîna çekdarî û destpêka pêvajiyeke ber bi siyaseta demokratîk ve ya. Navenda ragihandûn şepemeniya HPG bi daxuyaniyeke heşt girlayên şehîd ên Bakurê Kurdistanê bi bîr anî. Navên de bi berfireyî bahsa lehengiya wan kir û ev agahî parve kir. Gerîlatiya li Bakurê Kurdistanê dî dîroka me ya têkoşîna çekdarî de roleke mezin lîst. Di şert û mercên herî zehmet de berxwedanên destanî û çîrokên qehremaniyê hatin afirandin. Bêguman ev têkoşîna li ser xeta fedayîtiyê biket û xwîna şehîdên me yên qehreman hatiye meşandin. Divê pêvajoya têkoşîna dijwar da hevriyên me Pale, Şevger, Zagros, Harun, têkoşîn Sevkan, Laşer û Çiyager li demên cuda de şehîd bûne. Ji ber şert û mercên şer di dema xwe de şehadeta wan nehatiye zelal kirin. Di encama lêkolînê me û agahiyên nû ku gihîştin berdestê me de em nasnameyên hevriyên xwe eşkere dikin. Di serî de malbatên hêja yên hevriyên xwe em ji tevayê welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan wihan e. Abdî Emekçî bi nasnav Pale Revan. Navê dayîk Güllü, navê bav Alî. Li Mûşê jî dayîk bûye û 24 Hezirana 2019 de li Dêrsimê şehîd bûye. Harun Süne bi nasnav Şevger Rojger. Navê dayîk Fayza, navê bav Selîma. Li Şirnexê jî dayîk bûye 24 Hezirana 2019 li Dêrsimê şehîd bûye. İhsan Etmanî bi nasnav Zagros Zilan. Navê dayîk Fatma, navê bav Cihanbaxş. Li Selmasê jî dayîk bûye û 19 îlona 2017 li Besta şehîd bûye. Harun Karay bi nasnav Harun Civyan. Navê dayîk İncî, navê bav Mihyedîn. Li Colemêrgê jî dayîk bûye û mijdara 2020 li Garzanê şehîd bûye. Serap Kaya bi nasnav Têkoşîn Serhet. Navê dayîk Perîşan, navê bav Reşîd. Li Erzurumê jî dayîk bûye û li Dêrsimê şehîd bûye. Ferhat Ateş bi nasnav Sevkan Saleh. Navê dayîk Ayten, navê bav Şexmûz. Li Amedê jî dayîk
بویه او 33 ماه 2020 لدرسم شهید بویه ارجان چتین بناسناو لا شهر منصور ناو دایک شهریبان ناو باو نوری لدرسم جدایک بویه او 21 جود ماه 2021 لدرسم شهید بویه آدم گوگöz بناسناو جاگر تولهلدان ناو دایک فاطمه ناو باو ایرفان لوانه جدایک بویه او 21 جود ماه 2021 لدرسم شهید بویه پیوستیا دموکراسیا ترکیه بچاره سریا دموکراتیک آب برسکریکا کورتیه آریکاری سروک کما دم پارتی سزایی تملی دربار ایشنده سلطاری AKP داخوی تملی داخفتنا خود بالی دیکشنه سروان خالان هیوی انج bu açtığı kudiye ki jotmehede dest bekir bu operasyonun siyasi ve askeri hevte daim be sabta kirin. Ev bevaju be demokratik bune nikare be avayke sağlam bimeşe. Deslatari meseleye be terörizm o çek berdane ve sinordar kiriye. Ev rezikati perskirek siyasiya ciddi afran diye. Dem partici despeke ve helvestek zelan nişandı o banga hişyariye deslatari dike. Temelli de be gele kurji be hemu hezaxwa bevajı açtığı çaresi destek dike dive gava yekem ya ber biçare seriye ve da darazek eser bu xoya bidavi kirna qirkirna siyasi operasyonel leşkeriye dive sistema qayuman bi tamamı vere rakirin dayke şehidan li ser bangare ber apo axvin dayke açtiye hesten xoya wuhatinin zaman برا ایدی گاو باشو و بسرکفتی باویج دوج وان لیستو که خوی قریج بردن دوج وان لیستو که خوی ترسونک برده براج آشیتیه نترسه برا نترسه ام باندکن وقت دایی که دلشوتی هم دوی برا دولت آشیتیه نترسه برا گاو باویجن جدایی کار جدایی که کردار جی ایتر کار بزیرا یعنی ام چی بیجن تیره ناکه لناو انسان خود گر جوینی باجارا چه دکه بانگلی خود که پیواجوی بوان ده فهم کرن خود ام گلی پی کیف خوش بون ام و پی کیف خوش بو یو ساعت نها اجوه که دایی که شهیده البر تلفزیونی بو مزانی تشتی که هم نزانی کنگیه کیفا ما پی هاتی ام سروکی خواه باور یا ملیتی ام حتی ساقنجی سروکی خورم گل پی کیف خوشن مجد وی آپونی مدب نمر قونشمم که اوجی سروکی میو وی دینامی وی مدیتی و وی بانگوازیاوی هم فیزیکی هم تخوازن لسری سوره آمده ام فیزیکی بینم خدا ببینه سروکی خواه شروع کشتن چه نابد بلا خوشی به دنیای ام گلکی پکی خوش بین و مساجی اما شنگی حتی نه دولت ترکیه تو گاو نه آویتن ام جل بندوانه گاو کی اوج گاو کی آشتی باویجن Francesco Ceresani گوت öcalan به بانگا خودوری کنو لبر دموکراسی وکر شهرومند روشتا ناوین آکوما سده یا پارلمانتو اروپای فرانچسکو سرسانی درباره بانگا ریبر اپوده نرخاندن کر سرسانی دست شانکر کو برز عبدالله öcalan demek پر درجه bu adalet u serveriya hukuki tetkoşe u balk şan servan xalan jiber ve ki ez bawer dikim ku berpirsiyariya me heye ku em pişkiri bidim brez öcalan loma ez duxazım pere hevditine bikem em tekoşnawiya bere jid zanen lebele be bangawiya dawiya bu açtı u civakeke demokratik deriye kenu liber demokrasiya civaki u azadiyan vekiriye ev yekli seranser Avrupa'ya pırpı bandore azadiya brez Abdullah Öcalan uçare seriye ki aştiyane bu hemu kurdan giringe jiberko Öcalan keseki rezdare ujali herkesi ve rezlete girtin jiber veke azadiya brez Öcalan devataya misugerkirna azadiya gele kurd brez Öcalan haj bu çare seriye ki aştiyane danustandır andike ko ev pır giringe demako emle ruşrata navin dinerin emtene şereki veriyan ker o xateriye ke zede dibinen lehemberi vi şeri brez Öcalan nişandıde ku çare seriye ki aştiyane u demokratik heye jiber veke azadiya brez Öcalan hem ji bu ruşrata navin o hem ji bu Avrupa'ya pır giringe
لگرتگاه توکاتی گرتین 8 ماه لبندا تداوی رادوستن هنه کمیسیونا گرتکان یا اوهده یا رهای راپورا درباره بین پیکنا مافان لگرتگاهان ده هفته ترمه دش گرکر پاریزیار دیجل آکسو راپور خوند او بالکشان سربان خالان ما به 14 گرتیان رهو دیتین کر پرسکریکن تندرستی زده هنه پرسکریکا هر گرینگ جی لگرنا نوا دوه هلوستا لیجنه اداره و چاودری جی یک جی گازین گرتیان بو 18 گرتیان سیاسی هنه یک جوان سالک یکود هجره یک کسلتین گرتن آکسو بالکشان سر پچوک خستنا گرتیان او ها دوام کر گرتی قبول ناکن کو دماده چن نخوشخانه پچوک بین خستن لی رایدارن گرتیگه دی ساجی devje sepanên xwe bernadin. Hinek ji girtî 8 mehin ji mafên xwe yên tendurustiyê bêpar hatine heştin. Girtiyê bi navê Ömer Yaman got ku ji ber ku neçû nexweşxane çavên wî yê çepê kor bûye. Girtiyê bi navê Hasan Demirtaş jî nexweşê behçetê ye. Dising û gurçikên wî de xisar heye eger neyê tedawî kirin ve bi mirinê re rûbirû bimîne. Dicle Aksu bi vê bangê bidawî kir. Banga me ji saziyên demokratîk û saziyên dewletê re ev e. Rê li ber binpêkirina mafan bingehîn û raporên me yên esasî bigirin. ji Partî û Rêxistinên Rojhilatê Kurdistanê helwesta hevpar li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê heft partiyên siyasî û rêxistinên civakî bi daxuyanekê hevpar kiryarên qirêjiyên desilatdariyê şermezar kirin. Daxuyaniya partiyan wiha berdewam dike. Piştî şerê 12 rojan pelek nû û berfireh ya zexta tepsandinê li Kurdistanê û Îranê hatiye destpêkirin. Dezgehên ewlehiyê bi tuhmetên nerewa hejmarek zêde mirov girtine û baweheke neadîlane têne darizandin. Ev rewşa desilatdarî û dezgeha dadwêriya metirsîdar e. Hejmarek kesên hatine girtin jî 1000 kesî derbas bûye. Rêjeya dardekirina girtiyên siyasî jî zêde bûye. Herî dawî İdris, Ali, Azad Şuçaçî û Resul Ahmed hatine dardekirin. Jiyana çend girtiyên din yên Kurd ji bokanê dibin metirsînî de ye. Her dema ku Komara İslamî di qada nav netewî de li qaydî şikestinê dibe heyf û tola xwe ji xelkê hundurê welêt distîne. Eger Komara İslamî van zextan ne derawastandin wê demeke nêzik de trajediyeke gelekê xirab derdikeve holê. Saziyên siyasî û civakî di dawiya daxuyaniya xwe de sê xar rêzkirin û gotin divê gefên li ser çalêkvanên siyasî û sivîl bên rakirin. Em bank li saziyên navnetewî dikin ku li dijî zext û zora li Îranê bikevin nava liv û tevgerê de. Xwezaya Şirnaxê dê bi 14 projeyên nû yên enerjiyê bê talankirin êrişê dijî xwezaya navên da Şirnax û navçeyên wê bêna berdidome dibin navê ewlehiyê de xebatên lêgirnê petrol û madenan û bi bendev û hêsan ve li her devera bajêr texrîbatên mezin hatine kirin. Daristan têne tûnekirin û xweza zirareke mezin dibîne. Niha jî ji bo 10 projeyên nû yên enerjî û madenvaniyê xebattan destpêkirin. Ev proje bi piranî navçeyên Hezex, Silopya, Cîzir û Baseyê digire nava xwe. Xelkê botan ji ber van kiryaran pir nerazîne û naxwazin ku ev projeyê wêranker li ser axa wan pêk were. Herwa bank li raya giştî dikin ku destên xwe bidin hev û bikevin pêşiya vê talana xwezayî. Belê gotan jemen çên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we demba.